Daw, pabili ba daw ko? Tanaw akong diskarte ug unsa ka power akong motor. Sige, sige! Dali na, dali ka mama. Ani baya sig pabadlong ni mama kay duha ra baya ta sa tong pagpuyo diri. Wa gitay swerte sa imong papa day. Napaka sa kong tiyan. Ibiyaan na ta ni papa nimo. Siguro di gid siya ang para sa tuwa nya. Dili pud siya para sa imong nga maging amahan sa imong ha. Sao ka na pag-discarding bayhanan, no? Gwapa ra biya. Sayang kaayo ba? Luoy mo kayong bata ba? Ako rin tayo buhi ana, oy. Pero, dapat, naagi ko'y pasiklab, ani. Sige kining motor ang makaakit, ana. Alitong ko ning motor, basig maatsupan da siya. At tuon ako. Ay, dam. Hello sir. Unsa ato? Murag lalom kay kagyunaw na, ba mo ang giduol ka? Lagi oy, pero okay ra. Naglibog ko, butan or maldita? Dito, dam, oy. Direct to the point yung pagkatao. Unsay buot pasabot nimo sir? Maluoy mo ko si mong bata. Gusto ka ako'y papa na. Unsa? Ilong diha, kabata pa niyo? Murag yung kag correct dong. Ayaw kong inagbata. Hamtong naman kong pagbati. Ah, mao ba day? Unya, kaya ko nimong buhion. Tinuod man. Mas bata pa ko nimo pero ako'y bahala nimo. Unsa may pamatuod nimo? Ngahawd ka sa diskarte. Dam, for example, akong motor, gapo man eh. Diha, pasakaon ko na diha. Yo, palipot-lipot anang mga kahoy. Sige daw, pabili ba daw ko? Tanaw akong diskarte ug unsa ka power akong motor. Sige, sige! Lawa, ibisog tunta ka. Di na lang ko. Dam, 1 take 2.